ساعت چورو نیو تقریبا خبر دامن آت هزی ام درکت دروا ام گیاه جمال درکت در روین دروا چیزی ما خبر دامن گوالا بینایی گیچیه ام درکت دروا بینایی پاتیچیه ما گو امان ساکنم مات ما ساکنم چقدر گرین فتلی منهدی اما حتی ساعت دوریه که تو نیویه که ما جنازه دین ازو يعني ما كبر قرب دين بالله ما دين يعني دار كتن ما جو أو كتشك يا فدا فرطان ما دار غستن يعني شر كتشك دا كتشك وتدجي يعني لو كي من جوان وكل فدي جندفه ما تي يا أبونا ما دار غستن ماوني بر المول ما شيء باش وقتن يعني قدر عم قلت يعني ريتني بر يعني أو دار كتن ne hava ve bir ses olan تقريبا ses olan bir ses olan ve hava bir مرة هو نوع يعني مشعل من يعني دق مكتب خاف أفكر بين يعني بيعيش ياخذ ماشين يعني أوضاع مشعل بين يعني والله حتى أنا قبل ses olan bir çort sonra yani حالي ما تنام يعني يمكن يقدر وی شوبی امپریونه به تاثیر بینه و یعنی پر چاتنه این ندی بلو بهم تش ندی در دی کذا به پر چاتنه ساعت چهارم میبیست و به جوری هم که چون چهار نیوا و هم در کاتون هم خود خن نزون چی بیقت که مدمن کومه آخه دامانه و توهاتی که در خطن کنه در خینه و هر کس لخوا حیریه و الله سعده ما به و حتی نکو والله العظیم 23 سال نساکتم عجره حرامتين بردي كوني امتين بدارنا ام دنرن كذابي ما دشاوتين ورحمتي استاذ جوان جي برياكي محترم بي برياكي رمبي خالكي جيو جي حاس ذكر استاذي مكتبي بكل فاتحه جلستان انس جلستان بي ويعني بر خالكي جي حاس ذكر واب قربان خدي بن خدي في ايشون دي ساري وبرشاتن وحتى نوكسو كتم عجاره والله العظيم يعني ذكرك برشاتنا وبر مؤلمه يعني وخدي صبري بيوده وصبري بمهديجي وساعته وقت خوش بي چقوس روحارن چقوس صورتي هارن تمسوي كعجال دير ما خلي بك ربي علامي جيخ وجنات بن جامارن تربي ان شاء الله مارو كذا مارو برشاتن خدي ربي علامي رحمه خليك وكي هم جي روزي خدي جي روزي بي